米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。萨利嘎嘎马布隆平安。马比列多努卡瓦斯基达啊马达亚多萨基金拉安。主已经拣选了我们为他服侍。以约翰尼lima kusafau atsfang 6 kusafau atusir suasa sa ay ko amu ko mipili ay itakwanan kaku ko mipili ay itamuanan ta ucuran aku kamu to saka cihciao to sa ay ka lasawat ahci saan 约翰福音15章16节说，不是你们拣选了我，而是我拣选了你们，并且指派你们去结那长存的果实。萨利嘎嘎奥，把乌利本努嘎瓦斯吉达啊马萨法罗ko urip atau maujur ningra kita ami palusiang i tamtamtaw tunika ngaay ningra ura saka aka pisafa kita tu tireng o mihawi kitay to sa pakalamet no kawas o ngaayay at lemag ato suwar no mita ami paicer ami hinom ato mi paluwas to palucer no tamtaw。上帝拯救我们，使我们有了更新的生命，并且他差遣我们在人群中传扬他的美善。所以，我们不要看轻自己，我们良善的言行带着上帝的祝福，去鼓励人、安慰人，使人心得以振作。米德伦给达，我们同心祷告。Tapangao pasuolin kami, yo masaruzul ko faluzot niam a mitier I diswanan I, o cacihci ko urip no niam, saka ciicer kami ami pawazay tunika tatamaan no ulah no iso, ta pakatinako ko tamtamtaw tunika katlupah no mikumi no iso。主啊，我们相信，当我们全心信靠你，我们的生命就必结出果子，使我们有力量来见证你的慈爱，让许多人经历到你丰盛的恩典。Pakai ni I dalam anay ang ngangangutabang si Yesus Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalamer no kawas Kisu，愿上帝祝福你，平安。